Yes, Jesus. Oi lava o tupu o le li o li. Oi o tamai ma moia le tu. Oi lava o le tu o le malosi ma le mana o malapa. Pato o atu ia te o nei tai ao. Au sauni lau e ka le sia e whawhilo ei. Lau o fio mai e le mana lau ngana pa ia. Le sia tua mātou lima ia te oe. O mātou walau atu ia te oe ngana pa ia. Mātou tāpua ia te ia te oe. Mātou o tūpa. Sia yo wau ia te ia tai ao. Whawhilo ei. Oe o lau falo, falo alonia. Mafio mai male mana, e fau inaio tanata. Yes, Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome your presence. We welcome your praise. We welcome your mercy. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Come and lead, come and take control. This is the service for you. We dedicate this service to you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, we commit our heart to you, Lord. Matutu inati ya tuone Sauniga. Sauniga ene yoe afioe. Afioe yoe tatai Sauniga ene. Matutu momi yoe. Paula tapoina la fana. Paula vino ala patai wa tamama tu inati. Yo malia ya toe. Mama tu mutu mama fofongo matu mutu. Au matu balau ya toe meitai ao. Afioe yoe. Afioe yoe no mana. You are welcome, Holy Spirit.
Hallelujah, Jesus. Saunile te whawhetai roa tua i nei tai au. Ta pena lau loto te whawhetai atu i roa tua. Pe mai e te tau atu lona lofa i le tai au. Te tau atu lona whamaoni i le pō. Galesia, awana ngalo se le tasi. Ola whawhetai atu ia te ia le tai au. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Solela ile tayao
Auni te fai tau langa I o watua. E ala I lau siva I le tai au. Hallelujah. Ai ata mai. Mai siva mai. Ai ata mai mai siva mai siva mai siva mai lue o mai lulu lo lu siva mai ia le li ta tope pete ma pa peta ai ata mai mai siva mai lue o mai lulu lo siva mai ia le li ta tope pete ma pa peta ai ata mai mai siva mai lue o mai lulu lo siva mai ia le li ta tope pete ma pa peta
Batula winga ile neitaya. Hallelujah, Jesus. Fapale ilo wotua ile winga. Fala ilo ile winga ile neitaya. Leila wasita setu samaya. Oia ole tua mamalu. Oia ole tupo tupo. Oia ole ale fama de ome. Ole tua mamalu sis. Hallelujah, Jesus.
Matou tapua e mo matou whamanu atu I le nei tai ao ia te oi. Awa o le aunga lea ma le whamoe moe o le tangata na e whaia le tu. Se yo matou vi ia o le tupo tupu ma le ni oi. Whamanu ina lo suafa le tu. Vi ia oe, vi ia oe, vi ia oe le tu. Vi oe le tua, vi oe, sanga vi oe. E ai lava se tasi, e fai pulenga ma oe le tua mama. O lo no fali, e tumu le mamalu ma le sirisiri e se oe le tua. Matou tō tutuli mo matou alanga ina lo vi inga le tua I le nei taia. Matou whape atu e mamalu lava oe le tua. E mamalu oe le tua. Hallelujah, hallelujah Jesus. Thank you Father. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tua tule, milutele ya te oile ne taya. Ngona le mafana fana o le nganga o le tua ile nei taya. Mafau atu o ilona le lei maluna fana. Awana I motsia lo maftanga mai ile nei taya. Hallelujah. Hallelujah Jesus.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sorry. Ia viele tu ni tayau. Ia tu life ni tayau. Fifa malosi ho ia ilo finga ngalo ele taulanga mesua. Amen. Ia. Ni tayau le. Ole mana ia ole mato wi tuita ngafia tama. Ese foi se langona po se me fowa au mai foi le mato mo ftanga anaf. Amen. Ole tal no me asi tatu tama ole. Fatau o mato tangata fe mai o o mato o faya onga. Le ngata o faya onga yo ulu o ainga o taitai o kalesia. Yeah, you name it. Me uma yo estilo uma
li ainga o le kalesia I tama. Amene. Ia le foi lau tau silsila manita. Ia si tama I tama. Tele tama wa le o le le I. Ia o le viinga foi le tua. Amene. O le winga la o le tala. O le pe fa penale o se me o le tau watu lau tau langa mo sfula I nei tai au. Amene. Fa mai o ele ngata la o matou o faya onga. O e fo o le faya onga. Amene. So se tangata faya onga la. E ta pena langa mta upu ile onga. Amene. Amene. E fa pena fo ila ni tau langa mo sfula. Ele yo o le tai au le nei. O le tangata na e ta penga mai ala u taulanga o lau sfuruai. Mai lo loto alofa. Amene. Ile tua. So fa pena se winga o le tau tatai tu lau taulanga ma lau sfuruai nei tai. So se mea tatu te whaia ma le loto alofa. Amene. Amen. Wa ale unga ma le alofa. Ia o le ale unga tatu te fuai. Amene. A tatu wa aine le fionga paia le tua. Fa mai o le fua mo mua o le anga o le o le lofa. Amene. Ai fa mai le tua ala ia lofa I lo tua o e fa pe ia o e lava ia ia toi sa le fa pena e sa foi la te alu le tua e te lofa I lo tua I mea uma. Amene. O tasi le winga o le foa I o le lofa. Amene. O le mena mana ia le tala foi le a ta vita fitu lua o lo na fai upu le tala foi le fe mai ia o lo ia le leilo loto ia poto foi lo lima. Amene. O le sila tangata ele le loto le matala le lima le tanga. Amene. Amene. O le tangata e matala le lima ele o sa o le loto. Amene. Le ala te lu ia tua ia o nei taia ia o fa tasi lo loto mo lo lima e ma ai le ia le fa mo wi o le tuan. Amene. Le fa tua matata usanga teilo lawa tatala ile tua fa manu yanga ile langi mo oe ma o le taia. Haleluya. Ia ela saunia tu tatu timo tatu pesa le taia. Vita ele ole malosi ole anga ole tua ele vita pesema vita ele malosi ole anga ole tua tema fire
atu ia te oile vinga o no lo sua fa Yesu. Amen. Amen. Tatou tau. Matuwina atule nei Sauniga pamatunga ia te oelo mātou atu. E whamanatu a ai le mariua lo walo Yesu Kristo peno ia whetalai ai tolo aua fionga pa ia. Le mātou te whaau awa i pēo na mātou fia ma oli. Mātou te wista ai aua fionga pa ia ina i o mātou whamanatu i lo mariua. Ai maise o mele lei ma mea tāua mauro lunga na e whaia. Ina ia whaatino a ilo walofa ia i mātou e ala mai a ke biso Yesu. Whamanatu mai la upu. Whamanatu mai se upe whamanatu ia i mātou umalawa. Ina ia tō ina pēle nei whamanatunga i tonu ia i mātou ia so uma. Mātou te ai ma whain wai. Ma whamanatu ina i pese i o lava. Ilo tō e whio mai. Whamanuia mai oe le nei tai au ia i mātou umalawa wa wai mai le nei Sauniga whamatunga le nei tai au. Ia vi i ai oe. Ia maulunga i so lava vi inga. Amen, amen. Nei tai au. Pio na alanga ina i lungo le pulela ai nei tai au tama. Pele nei aso ta ua pise aso sao tama le taimili nei ma le aso le nei. Isa te leo le ta ua o tama i tonu o le kalisi. O tama fo'i, e iai le mafutanga te talo o tama, e whaata ua ina i tama, e ta talo mo tangata uma, ta talo mo le ekalesia. E ta talo ina i atu tupu ni mea siri atu, na ilo le mea olo ilo e tangata. E ta talo ina ia manatua e ma ia manuia, le ngā solonga o ngā ruenga uma, a le tamai to tonu o le ainga. Ai mai so tonu o le kalesia e pei ona wha malo si ai tama uma. I le retreat le asoa nafi. O le tā ua ma le maua lunga o le tā ua o le tatalo, e wha au tū waile nei tai au. O upu puu lava a Yesu na ia whatalai. Lo utamae, ai sea ua etu lafua i mai ata. Puu a upu ia Yesu. Aisea mua aisea e iailo na mafuanga e te lefo ilo na mafuanga ia te talo o le ta ua na o te talo e iailo na mafuanga o nga la ta ua mamau lunga o pula Yesu na talo e lon tama a e tali lava oe iai amen. O upo Yesu e tau mai ai, ua tuuina mai e lona tama. Lona alo e maliu ai mo oe ma. Amen. O upo yo te talo Yesu e lo loto lona taua. Mai ai mea sili ne taua ma maulunga. Na ilo le vava ai o te ngata, upo yo te talo Yesu. Ai sana maliu ai Yesu. Na tu la fo I mai e lona tama Yesu. Se I fai se tong yola mo tangata uma. Se I fai se tong yola mo oe. Wala fo ina mai lona ola. Ato atoa. E maliu wai mo tangata uma. Ole mawalunga na o talo Yesu. Na wha malama mai ele tu sipa ia. Le matau tia. Ole alofa le ole tu e ala ya Yesu. E ala fo ina mai o na ola ato toa. E ta pena ai le tong yola ina ia ola oe ola. Ana le maliu Yesu le. Ana le oti Yesu le lungo satau. Ele ai se tong yola e maua I tatou. Aina Sauniga ele tuolo na alo. Ina ia ta pena ai tong yola le.
mo le ola e whaavavau. Le matau tia leo le alofa le tua na whaali mai a Keriso Yesu. A wā ua whapea lava o na alofa mai o le tua le lalulangi. Waia awina mai ailo na tari pele totas. Ina ia le whano se tasi. E whātua tua ia te. Ia maua e ia le ola e whaavavau. E lea ala te sitaunu unga siri atu na ilo le ola e whaavavau lea. Amen. Nai te sitaunu unga. Wa tini wa whaatini ia befoe. Ale mana ole ole tu elo nau. Ia e o i lola e whavau. Aua ne i whano se tasi. Ia sao umai le ola e whavau. Aleluia. Ine nei tae au. Ia whapena whamanatu pele upo le tua ia te oe. Ia e mana tua. E whawhitai le tua le maua le wa iaso tātou te whamanatu. Ai le whamanatu. Oni si foi tapua inga masina. Oni si tapua inga lua vai aso. Afa mai le upo Yesu. O aso uma. Ele vai aso ele masina ele lua vai. E aso uma. Le la tapena atu le ofenga ben. A maua. Ona o sa ile titi mai le fa mol mol. Si o tatu taria fatas. Mate malo
jalan tu sepai ia. Au tali le sua Yesu mau na so. Wa ia se tia le aretu. Wa ia faftai. Wa ia tof. Yo to wa ai o lo tino le nei. E fai ma fa mana tunga ia te o to ia so ma tu te ai. Wa ia si tia le ipu. Wa ia fetela ia tu e fa pea. Na inu mai o to iai. O le toto nei o toto le fenga inga lea. Na fa malingi ina mo o to. Mo le fa mangalo ina o angasa. E fai lea ma fa maletunga ia te oto ia so uma tau te fei. O aso uma ia leta ua Yesu. E fa manatu ia so uma so se taimi te tali suai. So se taimi te tau mafai. So se taimi fo ia te inuai. E fai lea ma fa maletunga ia te oto mai tatu. Toi fa manatu lea Yesu mo tatou. Ina ia manatua ma ia fa manatua ina pe ia i tatou. Le chaua ma le maua lunga lona maliu ona le lofo fo ia le tua mo oi ma. Nei chaiao i tatu talia. A umana talia ona e fa taile oi le tu. Hallelujah. Ali
mighty ways. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah.
just what he said he would do. He's gonna fulfill every promise
ele lilo le atua le me fai amen al mele ya tango lautanga amen fatanga tango le lautanga na le ya se me o ya amen amen ya tango pe ya amen fai amatana tala no i lautanga asia se amatana i tautino i mea mai o fatto tu al val au le mele o ya amen ya langa koinga hoku me ya ke oi o le fo io me amen pa i sa wa le vai le tele o taimi o le e fo ya le vai amen fa tai sunga tai ti akono e le ngata o le mata ali ti akono le tele o taimi a le leila to i le vai ngol tato kapaka e ula vai misil tele o la unga ya ila to ya o la e fa tai ai le to mo la to nanga o la ia ile nganga pa ia fa tasi mai la to o mele sa huni la to la o le finga la to nanga le e te sawa oi amen lela amai le sengo te akon e tutulu mai amen ai sawa oi sawa le ala vale me lo ye lo e lo tu fatu le me lo ye lo tanga pola ot o le me na ye lo fatu amen ai sa foi le se me sa tu i lo fatu amen amen awa a hola na tupu fatu le amen amen ai sawa fa pena amen sa mo lo te tonu fa pe tu le tua e lo ye se me ala usavali ala velo walu lo mai o ma me o te mana tua I pe ala matanga o lenga luenga mo te talo ia amen ai la malau fatu o le ponesi la mena amen
o nala e fu ye fa manu yanga le tu ye te ona me fa me ta ele lo tangata amen ya le la tula amen o mina sisi la mai ta ita ale lo tula elo lunga tula elo lunga amai mo moti akon bai te akon o le leine wanga mai ya e tasi te akon pe lo lo na wingala sa tauna lua wa lo na winga wala titi la le akon le wa mai ya ai va tai ya ele tu ya fa mai ta te pese Sawala ya oi siva maya oi. La fola fatu mo ta fa mo mo. Ta tonga luenga. Vita vita. Amen. Ele malosi. Ale anga. Ole tua ele vita vita pese mai. Ele vita vita. Ele malosi. Ele malosi. Ale anga. Manu malo isa nganga fiti. Amen. Aisa. Tangol manu malo wo fo ile kalesia. Le pule wo maya ya tato. E manu malo wai. Soli akarava mangat. Male malo si umal fiti. Aisa. Wo manu malo o tangata faula ina. Amen. Patila ia avisi patil tangata manu malo ile le tuas. Amen. Falolo mailo. A fea le talo mo taulanga. Ele fea mo wain le taulanga. Le fea mo wain le talo. O tato talo. E fai mo tato taulanga la mene fiti. Amen. Ya falolo mailo au. Tama. Au ma umia lo matori ie. Mla o ona tiakono ya mai. Se o loto ia lau e kalesia. O le lato o nanga ia lo mato o tua. Wala to o mai le nei tuas. Ma le matou talton. O la fa perna o ngā. La tupu nei fatu o luluina lo matou o tua. Ia ina se nganga fa o ina se tangata. In leia tunu o fiti lo matou o tua. Fa lo tele la o ona ia se. E le ngatele o fale tua. O la to uma. O amataina le ngā luenga lo matori. Ia ma le fa unga ma le mana mai ante oe. Ina ia fa o ngā luenga wa amataina. E leo tangata ua whaia, au lea nganga la ua whio, ua whawhana wina lo mātou wa tua, e ala musumusunga o anga, pa i al mātou wala au ia toi, e tā ua le nei whatu, whamanuia ia aolo mātou li ina whua, o le mātou talo, e whaalo te leina i lātou, ma le mauti noa, o lo a ngai mai manuia, wa oina e fola fola, a mātou whua i atu, o na toi whua ina mai le ia i mātou, e lulu ina, solo i tua lo mātou wa tua. A wā mea wa e mai lo mātou li e te whapenta e toi whatupuina. O le vi inga ia fo i lau a fio. O le mātou pati whaftaile mo le taulanga wa whai man whatu. O na o Yesu. Amene ma amene. Ya, tula i pēr. Ska pese lea so male upo lea tua. A wai koe ngofo lalo. Amen. Lela so male upo lea tua.
Thank you, Father. We give you praise. Let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow. Rain on me. Love divine, joy unspeakable, overflowing in my soul. It's not alive, it's refreshed and enriched in your presence, in your presence. Rain on me. Rain on me. Fatasi o amolo upo le tua le ne tuas. Ya vela upo lo matoni o se suau. Se mataua mai lo upo no fali. Na ya pa yo matolo to falo telino mato tangati. Au mato ye se balinga le yo langa le tumau. Ye fa unga lo upo le ne tuas. Al vinga foi la o fio. Ona o Yesu. Alanga fa na le tua. Amen. Ya alala mai lala va tai. It's a wonderful time just to share with you the Word of God. Se hava no matango fia e whaaso i atu oila upo le tu. As I enter the chapel, this place this morning, Au ngai mei tono nei no whanga tai au nei. it really strikes me when I see the words. Ngai mei mawava ai le matango fia o upo lo whapenana a tangia i luma nei. And it says, Christ in you, the hope of glory. Ka mai o keriso i te tonu ia te oe o le wha moe moe le manuia. So this words refers to you. O upu ia e wha te tau ia te oe. It refers to E us. wha te tau fo ia I mātou. And it refers to anybody that is E listening wha to te tau fo I us. mo so stangata lava o lo wha whonga mai ai tātou tai au nei. Because it says that Christ in you. O wa lo wha I lo mai ai o keriso leo lo I te tonu ia te oe. It means that you that are sitting here. O ia leo lo wha penana ia le taimi nei. So he's right here with us. O lo wha penana ia wha tasi o ia mai tātou. Because you are here. A wa o lo e ai mai ia. And he's in you. A o lo a fio I te tonu ia te oe. So it means that God is here with us. O lona winga o iai whaatasi tātou male atua. Because Christ is in us. O wa o keriso o lo I te tonu iai tātou. So wherever we are, So se mea tātou te iai. we have him with us. O lo iai whaatasi o ia mai tātou. Because Christ in you A wa o keriso I te tonu and iai Christ te oe. in me Ma ia I te tonu iai and te oe. Christ in everyone Ma ia I so se tangata lava. is our hope for the glory of God. O le tātou wha moe moe lea I le manuia mai le atua. Amen. So the phrase that is, that you're looking to, O le whaitau lea te tangata ngai mai ai luma nei. it's one of our key verses during the time of our retreat. O upu ia sa wha penana wha autu iai teita ingo mafutanga I la matanga ni tausanga. And it's still hammering even unto yesterday and to now. O lo wha penana hao tauina pea e pea on tātou iai ana nafi se I o mai lava I le tai auna nei. So in Colossians 1, verse 9 to 10, Kolosei mua whai upu iwa se I o le se fulu. and then after that we're going to read through 27 until 29. So if you have your Bible with you, turn your Bible to Colossians 1. Ai e lau tuspa ia kolose mua. And then we're going to read from verse 9 until 10, Whai tauina mai le whai upu iwa e o le se fulu. and then to the last 27 to 29. Ona te si I lea I le luasu fitu se I o luasu fumalaiwa.
It says there, for this cause we also since the day we heard of it, not cease praying for you, and to desire you might be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord, unto pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. O le mea lea o ima o fo'i ma te lei mapu ai lava i te talo mo o tau. Talu le aso na whaalongolongo ai. Ma te ai o iatu ai fo'i ina ia atu o toa o tau lo le lei o lona fina ngalo. I le poto uma a toa ma le mafau fau whaale nganga. Ia o tau sa vavali e tusa ma le li. Ina ia fia mai o ia te o tau i mea uma. Ma ia o tau fua mai ngā luenga le lei uma lava. Ma ia tupu pēr lo o tau lo le lei o le atua. 27 to 29 says that, to whom that God who make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we might present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto also I labored, striving according to its working, which worketh in me mightily. Na fina ngalo fo ile tua na failo atu ia le winga o le silsilio le leio nei upu lilo inu ese o keriso leo lo ia te utau o le wha moi le manuia o ia lava ma tau te tala ina atu ma apopo i atu i tangata uma ma o atu ai i tangata uma i le poto uma lava ina ia tu ina atu e i ma tau o tangata uma o atu o toa o na le lei ia keriso Yesu o le mea lea o te ngalue ai ma finfinau e tusa malana lava ngaluenga o lo ngalue lava i te tonu ia te malemana. Hallelujah. Those are wonderful words. This is for us Christians. Paul is writing to the people in this church. And this is what he's saying to the church. I want you to grow in the knowledge of God. So that you will have the understanding of who he is. Because when you understand who God is, you will be able to depend upon him. You'll be able to depend and also trust in him. So the theme goes like this. The purpose of Christian living is spiritual maturity and also the essence of the ministry. Hallelujah. Hallelujah. It's all about spiritual maturity. But it says that Christ in you, there is hope. See, hope is different from wishing. And sometimes we say that hope is also the same as wishing. It's very different. Because when you have hope in Christ, it is the confidence that you have. And also, it's an expectation that you believe in. This is based of who you know. And that is God. Because only God will give you hope. And only God will fulfill the hope that you have. But to wish for something is human-centered. It's very uncertain. It's just wishing that it may be happen. Amen. And it based on a biblical hope. Because hope in the Bible is, you know that God is faithful. And also that Jesus has done the work on the cross. And now you are saved.
And now you are in the family of God. Wa e iai fo I te tonu a ingo le tua. You're not wishing you're in the family of God. E le o to iai so mana na o whapena, mai mau pena o iai le a ingo le No, tua. you are now in the family of God. O le wa e iai te tonu a ingo le tua. Because now you have hope. One day you're going to be in heaven with Wa God. iai lo wha moi moi, iai laso e te whapena ne whailo ai mai e le langi. That is hope. O le wha moi moi lea. That is the living hope. O le wha moi moi o la na. And that's what we have. O le mea na e te tau na iai The tātou. world do not have that. E le maua e le lalo langi le mea na. They only wish they will have a good life. Wa na o ni wha nau ta inga, mai mau pe ana lātou maua. But it's very uncertain. A wā lātou te le mau tinoa. But a hope in Christ A o le wha moi moi a ke is riso. very certain. O le wha moi moi wa matua mau tinoa. Because now our focus is about what God has called us to do. A o le tātou wāwa ai ma le tātou mai tau. O a mea I o wala au ai tātou e le tue whai. Amen. What God has given to us to O a do. mea au mai e le tue i tātou te whaia. But wishing is just very personal. A o ni nau ta inga, o ni mea lava ia le wha ta tau I tangata. You only wish that things were getting better. Na o ni au wha nau ta inga talo sia ia le lei mea ia. You only wish that it will come to what you want. E te mana o na o iei e wha penana sau iei e whitau I me te mana o iei. It's very personal. O me mana o iei tangata. And you want it now. Wa e mana o iei le taimi lava lea. Amen. Hoping in God is different. O le wha moi moi le tua ese ese. Because it is hoping for what God has promised. A wa o le wha moi moi e tusa me mena fola fola e le tua. And as we go through life, A tātou hui ei lo langa le nei. with the challenges we're facing, Malui tau o lo tātou whengai. we have the living hope in us. O lo iei le wha moi moi ola iei tātou. Because God will do what He says He's going to do. A wai wha penana whaia e le tua mena ia wheta laina te wha taunu. Amen. From the very beginning of time, Mai lava le amatanga o le fuafuanga. God promised that He's gonna redeem man. He's gonna save man. He's gonna bring salvation. Na fola fola ai e le tua, iei le taimi na te wha olaina e le tangata. That was in the beginning of time in Genesis. Mai le taimi lava le tusia kenese. He kept His promise. Na ia wha penana tauina pea le na fola folanga lea. All the saints in the Old Testament, Wha penana tusia mai le tusia whengenga they tuai. wish that they will see the promise. Na lato wha, nau iei, e lato loa le fola folanga lea. They were hoping that they will have the promise, Na lato wha moi moi e lato maua le fola folanga lea. but they haven't. Ai lato tele I maua. Because in the New Testament, A wai le whengenga fau. we have the hope that has been promised. O le lau tātou maua i wha moi moi e tusia mai le fola folanga. Because God became a man. A wa o le atua na wha penana ui mai pe o tangata. And because of Him, Ona o ia lea. we put our trust in Him. O leo o whai au na tōla tātou tali Because tanunga i He le is the tua. only hope of humanity. A wa o na o ia o le wha moi moi o le tangata ola. No one else but Le Jesus. ai lava seisi o na o keriso i He is a hope for any living man. O ia lava o le wha moi moi mo so se tangata ola. Because He says, I am the way, the truth, and the life. Wa na whai mai o ia o nei o le ala upu mo No one will come unto the Father Le ai se tasi e luatu le tama. unless through me. Se ivanga na wa ui mai a. So our hope is in Him. O lo tātou wha moi mai la, o lo i te tonu ia te ia. That's why it says, Christ in you is your hope for the glory. O le mea na o lo whai mai ai o keriso i te tonu ia te o e o lo wha moi moi le i le manuia. Amen. Hope is an assurance that life will come to us through Jesus Christ. O lo wha moi moi o lo mauti noa lea o le ola o wha penana tātou maua mai a keriso. You cannot bring changes to your family. Wha penana e wawa ai ai me o te tupu I tono lau ainga. It's really a challenge to you. O ni lui tau ia mo e ma I tonu ia te oe. The younger generation now, Le tupulanga lea ua whai ae le taimi le nei. they're full of the knowledge of the system they're adjust to. O le tumu o lātou mawhau whaunga I mea wā ngai mai ai leo langa ma le soifua ai And le taimi le nei. sometimes when you talk like a parent, Nisi o taimi e te tala noa atu wha mātua. giving instruction, A watu I ai wha tonunga. and they will say to you, that is old-fashioned. E whai mai a te oe e o mea nā ua lewa. That is old school.
O mea nana tō ui mai ai o tau yaso la. This is a new world we're living in, O Mom. lalo langi ma mea suinga fau leo tātou iai le taimini nei. Watch out, young man. Because you never know what's holding you tomorrow. Ie ma fau fau le lei tupulanga le taimini If nei. you kua don't mea put your ngai mai. trust in Jesus, A le tu ua lau whanau nau tainga ma lau loa le lei le tua. destruction is coming your way. Whaaleanga ino leo langa lea ngai mai mo oi. Because only Christ in you is your hope Riso i te tonu ia te oi. for a good living upon this earth we're O ia living in. leo le wha moe moe ola. I leo langa le nei o lo e ola. Don't ever trust on your accomplishments. O lava nei tu lau wha. Tua tuanga I mea e au sia I leo langa le nei. There is somebody smarter than you. I le tangata e poto atu ia te oi. Don't ever put your trust in your finance or money. O lava nei tu ua lau wha tua tuanga I au tupe. There is somebody richer than you. I le tangata e tamau a inga atu ia te oi. Don't ever put your trust in the material world. O lava nei tu ua lau wha tua tuanga I mea e Because mau e leo there is langa nei. somebody that can afford more than what you can. I le tangata lai soifua mai na te maua mea umana e tusa mai mena te maua. But when you have Jesus in you, Ai Yesu ke riso I te you tonu have ia te oi. everything that is E needed te in maua life. mea uma lava e pen tu sia I la fionga. Not only this world, E le ngata o mea le lalo langi le nei. but the life to come. A o leo langa o loa ngai mai. You might think it's just a fairy tale. It is not. E mai fau wai wha peo se mea o le leile ma oi le ai. The one who died for you O te ngata ma liu ma oi. felt the pain like you do. Na lai ala ngona le ti ngā e peo le mea le te la ngona. He didn't withdraw from the cost E le of wha your sin. penana wha fitia ia le sa tauro. He voluntarily take your place. Sa ia ofo ina atu lo na tangata ato to. So don't try and be smart, Au ala te whai mai wa e poto. because you never die for somebody. Wai te le yoti mo stangata. Nobody's taking your place, E le se sina suia lo tulanga. but Jesus did. O Yesu na ma liu ma oi. Why? Because Christ in you Wa ke riso I te tonu ia te oi. is your only hope for a good life. Wa na o ia leo lo wha mai mai le ola. Not only this life that you're living in, E le ngata o nao leo langa I le ola nei o lo ai ai. but the life that is coming. A le ola le angai mai. The glorious heaven and the glorious O le God. ola I le mamalu o lo angai mai le atua. Because he is a faithful God. O Amen. ia o le atua wha maoni. And this is what he's saying. To be matured in the Christian faith. O le mea lana whetalai o ia wha matua ina oi le wha tua tua I le ola wha kersiano. And this is what he's saying. We've been praying for you. Whai mai lana upu o lo mātou te talo ma oi. This is what he was saying to the church in Colossians. O ia o lana tala lana whai I le tusi kolose. We'll never stop praying for you. E lo o mota le te talo pēr mo au tau. Church, never ever stop praying. E ka le sia au o lawan I muta lau te talo. It doesn't matter what happens to your family. E lea whaina po le ale mea nai tupu I lo wainga. It doesn't matter what it seems like. O a lava me o lo wha pena na ngai mai ma Never ever stop praying. Aua lava nei tu ua lau te talo. There is power in praying. Tātou ua wha malo losi te talo. Because when we pray, we touch the hand of God. A tātou te talo o tātou maua le mana mai le We're atua. connecting to the most powerful O tātou creation. wheso tai atu I le mea sili o le mamana o lo iai le atua. And this is what he said to the people. O lana upu le na whai tangata. He was saying to the Christians, Nei e whai tangata keusiano. we've been praying for you. O mātou te talo mo oi. And the reason why we pray for you, O le mafu anga mātou te talo ai mo o tau. so that it will fill you with the knowledge of his will. Ina ia whaatumu ina o tau I le malama lama ma le poto mai a teia. In order to be matured in the things of God, Ina ia whaamatua ina I mea mai le atua. you need to have the knowledge of who he E is. te tauna ia te oi le malama lama o ai le atua le ia te oi. You cannot guess who God E is. le mawhaina e mate ina po ai le atua lea. You cannot pray without knowing who he E le is. mawhaifauna e te talo ma noa ma lou loa o le atua You lea. have to have the knowledge. E te tauna ia te oi le malama lama o ai le atua le ia te oi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, pray for me. Amen. Amen.
Amen. And then turn to the other person next to you and say, just pray for me. Whaile start alai o tafa talo mai. Hallelujah. Father, it is my prayer as we come together as a church and as a family. Let us seek your will, Father, so that we can have the knowledge of you. Hallelujah. And this is what it says, the knowledge of his will. Not only that you have the knowledge of his will, but also you know you have the understanding of the Spirit. It says right here that you have the understanding of what the Spirit gives. Amen. It's so true because not only that, God is going to be happy with you. But now you do exactly what he wants. Amen. You're not going to do it out of your, intellectual. You try and do it with your very little mind that you have. Amen. Amen. I'm talking about the one that created your mind, your brain. You have to have the knowledge of who he is. Because not only have the understanding that the Spirit gives, but now you're entering into a relationship with God that now you can communicate with him through prayers. Because and then you love praying. Because it's no longer a duty. But it's a joy to do it. Because now you know and understand why you do it. So this is what he said, to have the knowledge and wisdom. But not depending on our emotions. Sometimes we say that it's from the Spirit of God, but it's just the way you feel about things. But it has to be confirmed from the Word of God. Because without the Spirit of God that gives wisdom, you'll never understand what the Word of God is saying. That's why it's hard for you to get to the Word of God. Because without the Spirit of God, you're just reading a newspaper like the Bible. Amen. Amen. But when you have the Spirit of God in you, because Christ in you, it's our only hope. So in able to understand who God is, we have to allow the Spirit of God to teach us the wisdom to know his word. Hallelujah. It's all about the knowledge of who he is. Because the purpose is this, to walk with him. Because that's what Paul was saying to the church. So that not only that you have the knowledge, but also they have the wisdom and full of the Spirit of God. Now they understand. And now they can walk with God. Amen. Everyone have the Spirit of God in them. Because the day you gave your life to the Lord, the Spirit of God came and resided in you. But most of us, we never allowed to walk with him.
Tātou te le whaatanga ina le nganga pa ia tātou te savavali whaatas. Because you do not know where to walk. Wai whaina tai atu ana e whaia. Amen. You just walk by yourself. O tele o teime te mana o e te savali na oe. And you're too loud to say that you are walking with God. Ia, wai whaapenana e whai mai o e savali ma le tua. But the way your life shows who you really are, you're not walking with God. A o mea i e ali mai lo soifua. E le o atangi ai o e savali ma le tua. There are no fruits of the Spirit in your life. E le se fua le nganga pa ia i lo wala. Because your life has to reflect the Spirit of God. Wai tauna atangia mai lo soifua, fua le nganga pa ia. You should have joy, love, and E peace. tauna ia te oe le oli file mu ma le alofa. And then you walk with Him. Ma e savali whaatasi ma ia. Because now you know who it is. Wa wai lewa e loa le atua lea. He's the one that gives you life. O ia le na watu ia te oe le ola. He's the one that gives you love. O ia le na watu ia te oe le alofa. Can you turn to the person next to you and see whether you can see some love in that person? Whai tāta nei, e vai mai le alofa le i tono lau. Amen. E vai mai le alofa le atua le i tono ia te. Amen. See, you need to see the love of God. Te Amen. tauna e vai atu i le alofa le atua. Amen. Amen. Because your eyes are the window to your soul. Wa o fufonga, o mata, o Amen. whamana mai i lo It wanga. doesn't matter you say how much you have inside of you. Your eyes tells it all. E tau mai ai au mata mea nei te tonu oe. Amen. Amen. When you're happy, you're not frowning. Wa e fia le mwhaina e wha No, when you're happy, you smile. A e fia e te tauna e ata. You dance and you shake. E wha penana e siva. O Ten, lu solo lo tino. Why? Because now it's inside of you. Ona o lawa ia Yesu i te tonu ia te oe. You cannot give something that you don't E have. le mawhaina e watua se mea leo ia te oe. If the Christ in you, you will give out what Christ has. A wha peo lo ia ke riso ia te oe. E te watua tangata le ke riso le ia oe. Amen. Amen. So you have everything. O lawa ia te oe mea uma. You start giving out $20 to anybody. Ave moa. Lusuta la pe sili atu. I fall kokolese, I fall kikepoa. You start giving out free because Christ in you, it's He in you. Lawa ia ke riso ia te oe. He's a loving God. Amen. Hallelujah. He's got everything. Amen. Whai ia mea uma. And that's our only hope. O lo ia leo lo nātou ta wha moe moe le mo le tātou kumanuia. And then it needs to see the fruit. It says that. So that it can be fruitful in our life. Pe mai te tauna matua fua mai fua ia i o tātou wola. Amen. Amen. So that God will be pleased with you. Ina ia fia mai le atua ia tātou. Because in verse 10 it says that the life is worthy to the Lord, is pleasing unto Him, that you may bear fruits. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when you know that the fruits are ripe, you know, you don't have to climb up the mango tree. Amen. You just get to the pongaki and the mango tree, and you rulu the mango tree, and the fruit will fall down. Why? Because it's mature and ripe. Amen. A pula le mango te le taua e lunga. Na alo tua e alo matutu lo vawa e te ulu mai mango. Hallelujah. You know, when you are mature in the walk with God, A e wha matua ina i lau sāwalinga ma le atua. it doesn't matter what people will throw to you. E lea whaina po a me tau ai atu tangata ia When te it oe. gets to you, A o atu ia te oe. the fruit of love just comes out. Na o lea lofa lava le mea asau fafo ia te oe. Hallelujah. Why? Because that is Christ in you. Ona o ke riso le i te tonu ia te oe. Hallelujah. Hallelujah. We need to have the fruit in us. E mana o mia le iai o fua i o le nganga i te But tonu ia because tātou. Christ is in us. A wa o ke riso le i te tonu ia tātou. The reason why we can't see the fruits in the life of Le Christians, mafu anga i le mawhai ne vai fua i because te they tonu. never have a relationship with E Christ. le isau mafutanga ma ke riso. They only allow Him to sit in them and stay in them. Wana le sau a manofo i te tonu ia te oe manofo i lava. Amen. And you never allow Him to work with you. Ai te leo whaatanga ina o ia ngā lue whaatasi ma oe. Because when you allow Him to work with you, He will walk with you. Wa e whaatanga ina o ia ngā lue whaatasi ma oe e savavali foi o ia whaatasi ma oe. Amen. Amen. Now, not only that, it continues growing in the Spirit. Whapenana whai mai ei e whaawawina pēr le tupu whaaleanganga. The fruit that it will last, not only on Sunday, but throughout the week.
O fua ia whaaleanga e te tauna tupu pea. E le ngato le na o la sa e fua mai ai. Not only on Sunday you come and then you smile all Sunday. E le ngata na lu sau ala sa e ata mai o isi aso le ai. You smile here, you smile there, you smile everywhere, you smile all the place. Ata I fafo ata I ole tu se mea te alo I te ata lava. It has to be continuous. E te tauna wha wau pea. Amen. Apple trees won't just for this season. It will come again next year. It will continue. O winga na la au le apu e fua pea. E lava taimi e whapenana le So fua when ai, Christ fua in pea. you, the fruit of the Spirit will continue showing in your life. Ai ei la ke riso I te tonu ia te oe o whapenana wha wau ai leo le fua mai feo fua I o le ngang paia. Not only matata, but lima foai. Ia, e whapenana lo ai fua ia. Amen. Amen. You can't just have one fruit for the rest of your life. E le mwhaina e whai mai ngā le tasi ai le fua le mwhaina fua mai a te oe. But who's going to have the rest of the fruit of the Spirit? A whela le mea a fua mai isi fua I o le ngang paia. Amen. It has to be through you. E te tauna fua mai a oe. Amen. And it's focused on the ministry. Now, Paul just shift, and he says that in verses 28 to 29, it says, he is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present every full matured in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy that Christ so powerfully work in me. This is what he's saying. O upu ia leo tala no mai e tātou. And we teach you all this. Wa matou wa atu o I mea uma ia. We want all of you to have the wisdom Matou te mana na o ia te o uma ni o tō moal poto. so that you can grow in God, Ina ia whapenana e tupu pea I le atua. so that you can be matured with the things of God, Ina ia whaamatua ina o I mea whaaleanganga mai le atua. so that you can be able to be used of God. Ina ia mawhai ai ona whaanga ina lo soifua mo le atua. When the fruit of the Spirit and the Spirit of God is with us, A whape iei fua le ngang po ia pe o le nganga leo le atua I te tonu ia I tātou. God is trusting us with a ministry. Wa whapenana tali tonu ina I tātou e le atua e taunu ina lana ngaluenga. Amen. Amen. You have to have patience. I te tauna ia te oele on sa. The most beautiful gift is patience. O le fua matanga o fia leo le nganga o le ono sai. If God is calling you to be a pastor, A whae na o le atua ia te oe a vea mawhai wheau. without patience in your life, Ai le eise e ono sai lo soifua. you would pastor everybody. E matua a whaina umana tangata. But you need to have patience. E te tau ina ia te oele on sa. This has to show through your life. E te tau nā tangia mai lo ola. Without the fruit of the Spirit in your life, A le aini fua le ngang pa ia I lo soifua. because only Christ will give it to you. O mea umai na mai e ke riso I lo ia te oe. And with the working, Paul says, he's working in me. A whae mai paulo o loo ngalue o ia te tonu ia te au. If you have less patience today, A whapeo ia te oele on sa I le laso le nei. when you come to the house and there is no tonight, A e latu le whale le iso tō nai. you need to have patience. Tauna ia te oele on sa. You don't just throw everything around E te latu ka kiki solo mea. and then you ooh all around. Ia ma ai u solo. No. Don't do that. You need to have the Spirit of God in us. E te tauna ia te oele nganga le I te tonu ia I The tātou. Christ in us has to show up. Te riso lo I te tonu ia I tātou e tauna atangi atu. And your children will say, Mom, I heard that pastor was preaching about being patient. Ia, no whaalongo nei o whae mai whae wheau. I ono sai. I already sent your face to pastor today. You've been so ayu for the last few days, Mom. E se ngā mea ai ua e mei. But see, you have to have continually, has to come in from you, not just today or one day, has to a continuous way of living. E te tauna whaau au pēa le atangia mai o kua ia o le Enable nganga. to success in ministry. Ia whapenana ia I te tonu ngā luenga. We need to have the Spirit of God in E us. te tauna ia le nganga o le tua te tonu ia Because tātou. only Christ is our hope. Wau na o ke riso lava o le tātou wha moe moe lea. Hallelujah. Hallelujah. As we continue, you have to know that maturity will be perfected only through Christ. E ai ona e malama lama o lo wha matua ina ia ke riso e wha penana wha le leia ona o ke riso. Amen. And this is what Paul was saying to the church in Titus.
it says that this hope, Titus 2:13, I'm going to read it. Tito Tolu, Tito Ilwafei Bosumal Tolu, we're going to finish with that. Hallelujah. Just pray that you have something to take with you today. Amen. Amen. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior. O whaatachali atu ili whaatuatuanga e manuia e. O le whaalia lea o le pupula o le atua silisili. O lon tātou whaola o Yesu Keriso lea. Hallelujah. What a promise. It says that as we work in the ministry, perfecting the saints, we have an opportunity to present people to God. O lea o tauhina ma le whaaupengaina o tangata ngā lulue mo le atua. E te tau no whaapenana tātou loan tātou whaataritali le atua. Because now we have a blessed hope. Wa wa ia tātou le whaamoemoe ngā manuia. And this hope that one day God will appear. Wa il whaamoemoe lea e le aso e whaapenana tātou wa ai le atua. Amen. And we will see our Savior. La tātou wa ai le tātou whaola. Amen. But also, Paul was saying to the church in Romans, it says Romans 5, verse 2. Whapenana tala no mai fo il tusia Roma nam ta upo e lima. Whai upo e lua. By whom also we have access, by faith into this grace we stand, and rejoice in the hope of the glory of God. O ia fo I wa tātou moa mai ai le ta inga I le nei lava, nei alofa tu noa. Tātou te iai le whaatuatua, o lo mita fo I tātou ma le whaamoemoe, I le manuia mai le atua. See, now we have a hope, and our hope is in God. O le lau iai le tātou whaamoemoe, o le tātou whaamoemoe le I le atua. Because without Him, we are not having a good future because we do not hope in anything but God. Wa au no mai ia, e le mwhaina maua I tātou, le tātou whaamoemoenga, ma le taunu unga, o le tātou taunu unga, o le whaamoe, tātou tāmoenga. As I said, there's a difference between hope and wishing. E le esenga, o le whaamoemoe, ma lo whaanaunau. And now, as I ended this message, you know, in the book of Hebrews, chapter 11, verse 1, it says that. In verse 1, it says that. Faith is the substance of things hoped for. Amen? It's something that you hope for. Amen? See, now, because we have Christ, we can hope for things that we cannot do. Amen? Now, because it says that faith is the substance. Substance is anything that have form, shape, and weight. This is the substance. Amen? And there's a faith is the substance of things you hope for. You just don't hope for anything. You have to have hope with something. You have to have hope for something. Because faith is the hope for the things that you know, it's the substance of things you hope for. The evidence of things that you cannot see. So now look at verse 11. It says that without faith, it is impossible to please God. It means that without faith, which is faith is the substance of things you hope for and the evidence of things not seen. It means that you have to have a hope in Him.
o mea e loo vaia, o mea ia o loo whapenana i le whamoe le tua. So everything that you cannot do, O mea lava le mwhaina e whaia. there is Christ in you. O lo ia ke riso I te tonu ia te That is where you put your trust in. o ia le whapenana tu ia lo whatutuanga. That is where you put your hope in. O ia le tu ia lo whamoe moanga. Because he is able to do it for you. O ia le mwhaina ia whaia maoe. Because without faith, A wa ale ai le whatuatua. it is impossible to please God. E le mwhaia na fia mai le tua ia te oe. Because it is the one that is seeking God has to seek him with all his heart. O le sa ili le tua e tauna matua sa ili malona loto atoa. It means that it's all of us. Fe mai o tātou umalava, o te tonu o tātou. Amen. Why? Because it's all of God in you. O ia o le tua leo lo te tonu ia It's te not oe. only just a part of God. E le na o la se vahenga o le tua. It's the whole of God in you. O le vahenga atoa to o le tua o lo te tonu ia te oe. The mighty creator is in you. O le na ia whaia me uma o lo te tonu ia te oe. The healer is in O you. le whaamalo lo o lo te tonu ia te oe. The miracle working Lord is in you. O le tua whaivavenga le te tonu ia te oe. Amen. Amen. The king is in you. O le tupu le te tonu ia te oe. Hallelujah. Hallelujah. He's no longer in heaven. E lo toi le langi. He's in you. O le te tonu ia te oe. The conqueror is in you. O le na ia whaatoi le loina me uma le te tonu ia te oe. Hallelujah. The rich man is in you. O le tua tamau a inga silisili le te tonu ia te oe. Hallelujah. The peacemaker is in you. O le tua file mu le te tonu ia te oe. The loving God is in you. Le tua alofa le te tonu ia te oe. The gentle God is in you. Me alofa le tua le te tonu ia te The oe. forgiving God is in you. Le tua whamangalo le te tonu ia The te oe. saving God is in you. Le tua whaola le te tonu ia te oe. It is given. O le ua au mai. It's being provided. O le whapena le whataunu. It's yours. O mea oe. Give him a hand of Ave praise. leo se pati ia te ia. Hallelujah. Hallelujah. I have a personal testimony to do. E se whaitau te fia lava ia. Oh, I'm just over this. Tim, come along. It was on Wednesday and on Thursday. I was so sick. Asa lulu ma le astofi ma tuala ngona lava le ma. On Thursday night, I almost asked Eloy to call an ambulance. Tu titi a whaiatu le tina ia e loi wala au le ambulance. I was so sick. Ma tua ma ia. Not only that, I do not know what happened to me, but I've been coughing nonstop. Wele mena o le tale lava o le ma whaifo ina manongi se ai. And not only that, I was sweating so bad. Ia e le ngata I lea o le matua i le afu la tau ia o matua ma alosi lava. It was early morning Friday, O le vaveao lea le asfarai le. about 1 o'clock in the morning. Pea o le tasi le vaveao. It's like the Spirit of God is just speaking to my spirit. O la ngona lava o le nganga o le atua le tala noa mai lo wanganga. You've been preaching throughout the retreats. Ma e la unga I temi uma I retreat sa fai. The Christ in you is your hope of the glorious. E la unga ai o ke riso I te tonu ia te oi o lo wha moi le olo, I le manuia. If it is true to you, A wha pe moni la le upu le ia te oi. He's right inside of you. O le I te tonu ia te oi. And He is your healer. O ia na o lo wha ma lo lo. Because you don't have to go to the doctor. E le mwhaiona e whai mei te fialu I fo mai. Because you have to wait for hours. E te tauna e wai te wha tali mo le telo I tu la. But your healer is inside of you. A o lo wha ma lo lo, o lo I te tonu ia Because te oi. Christ in you is your only hope for healing. O ke riso I te tonu ia te oi, o ia leo o lo wha moi moanga. And then I start making a different confession. Nea taimi lea na amata I lona o tau tino. And I say, thank you, healer. Whaafitai wha ma lo lo. Thank you, you're here with me. Whaafitau e wha ma lo lo ia te. Not only that you're inside of me, O lo e a fio te tonu ia te. but you understand because you created me. A o e fo I te malama lama wa o e na e whaia
So whatever wrong with this temporary body, La lava le meo lo fa le tonu le tino le nei. you are my healer. O oe o lo fa malolo. And you no longer in heaven. E te lo toi le langi. You're inside of me. O le te afio te tonu ia te. I'm allowing you to do it for me. O te whaatanga ina oe te whaia moa. During Friday morning, Il tai au lava leo le asfareile. before we have our Father's retreat, Ai le whaia le retreat le tama. and also with the evangelism and also the Sunday school, Pape foi le aunga sama le evangelism. I was still coughing so bad. O la matu wa tale lava le taimi le la. And then when I walked to the pulpit, to start teaching the Word of God, Anga ia tu lo le pule la e amata na le. and then I remind myself Ona wha manatu mai i le ia te. that I'm healed Wo o malolo. because the healer, I carried it with me. Awa o wha malolo lo to aveina le ma. Hallelujah. You only go to the doctor because he's in the hospital. O lo wha mo mai te alu le whale mai le whale mai. But with the healer, I carried it with me. A o lo wha malolo o le te alu ma ave i tō. When I start teaching, Ono amata lo le na launga. more than an hour, O vatu ma le tu la. never have any coffee, I le tō la ngona se tale. but I feel stronger and stronger Awa ngona le malosi wha asili atu ma le si malosi. because not that my healer was with me, Le ngata o lo wha malolo le wha atasi ma. but you were praying for me. A lo e te talo fo i moa. Eloi was praying for me. Ngata fo i le te talo le tina ia Eloi. This is what Paul was saying to the Colossians. O le tala lea e Paulo ia kolose. Not only that I know you're in Christ now, Le ngata o lo wa yeke riso tonu ia tātou. but I never stop praying for you. Ai le me whai ai na tu ua lau te talo pēr mo o tau. And this is our request. Please never stop praying for us. O le mana onga whai lea e kāle sia te talo moi mo o tātou mātou. We have a very tight schedule, O mātou a pisi lava. but we need your prayers. E mana o mia te talo. I need your prayers E mana o mia talo le kāle sia. because your prayers touch the heart of God. A wā o lau te talo e pai atu le whatu o le atu. And it brings the answer to where it's needed. E wha penana whio mai ai e wha manatu ma wha iloa lana wha malolo. It's not about a person, E le ono o le tangata. but what has been given to you. Ai o le mea wai a mai a mo oe. It's the authority that is given to the church. O le pūlenga lea wai au mai ai te tono o le kāle sia. And it's yours O mea ia wa mai a mo oe. because the Christ in you Ke riso i te tonu ia te o. is the hope for your children. O le wha moe moe lea i na manui. It's the hope for your O le business. wha moe moe mo lo. It's the hope for your calling. O le wha moe moe mo lo ai. It's the hope for tomorrow. O lo wha moe moe mo atai au. Because without Christ, A wa ale ai ke riso. we will never have peace. E le ma whai ona ia tātou le We'll whiu never le. see love in the E church. le ma whai le tātou wa ia lea lofa i te tonu. And we will never see the change in our E le ma families. whai whai ona tātou wa ia swinga i te tonu le ngā. You cannot change somebody, E le ma whai na e sui al tangata. but your prayer will. A o lau te talo e sui ai le tangata. Because your prayers touch the heart of God. A wa o lau tau te talo e pai atu le whatu ma le loto le atua. Please don't ever stop praying. A wa lava na i tu ua lau te talo wha mo le molu. Because praying releases the power in the hand of A God. wa o te talo e wha penana tu mai no ai le mana mai le langa. Because wherever you go, So se me te alu iai. your King and your Savior, O lau tupu ma lau whaola. you are carrying it with you. O lo e tau ave ina whaatasi. Whatever comes your way, O a lava mea lo e ui ai. there's a mighty King stand for you. O lo iai le tupu silisili o lo tu lai mo. There's a mighty warrior stands for O lo you. iai le te talo o ia lava o le tau. There are angels going before you O lo iai angelu o lo mua mua ia. because you have been sealed by the blood of Jesus Wa Christ. o uma na whamauina o e ala i le mana o le toto. And you are known in heaven by the work of Jesus O le ua Christ. e loa ke riso i le langi o lo le upu. O le- Now you are free. O le ua e sauloto. You are blessed. Wa e manuia. And you are a child of the living God. O oe o le atali'i me le awhawhine o le Now atu. can we upstanding and give him a hand of praise? Tūlai mai le Hallelujah! atu le pati. Vi inga i le atu.
few more minutes to pray. I'll just sing this song and then we're going to close. Usul peselea ai chalo mai. Your God is there. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Lord of Judah, we bow down and worship. Sing it from your heart. Hallelujah. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Tonight, oh Lord, Lion of Judah, we bow down and worship you. You're the lion, yes you are the Lamb of God. We call you Yahweh, we call you Yahweh. Come and do what only you can. Mighty man of war, Lion of Judah. I feel my love oil. Awa oil te mawhaia. Oe foi o te manu manoa. Awa wei fo ia ia tea. Whawtai I lo walofa. Whawtai o whamanianga. Awa oe leo keriso tonu ia tea. O le whamoe moe le manuia. Whawtai lo wanga lele. Whawtai I lo walawina o haka.
tailo whaolaina wau. Whamamaina wau. Ma whaolaina wau. E ala ia te oi ke wisa. Te alofa ia te oi. Nō swafa Yesu. Tu whatasi lau au awe sau patele lava ia te ia. And that is our prayer, oh God. Not only that you come and reside in us, but we yield ourselves unto you. Use your people. Use us. Teach us how to pray continuously so that we can grow in the fruit of the Spirit and walk with you. We love you and we thank you for all that you have done. Bless your people today. Bless their going out, their coming in. Bless the work of their hands, Lord. Bless their children. Bless their workplace. Bless all what you have planned for each and every one. And Father, we say, to you be the glory because we love you. And all saints of God says, Amen. Can we just put your hands together once again? To God be the glory forever and ever. Amen. One more time. 1, 2, 3. To God be the glory. Turn around and hug somebody. Say, I love you in the name of